European Union e kanne ho tshehetsa ka milione tse 628 bakeng sa green hydrogen mona Afrika Borwa. Seponesa sa province ya Northwest le Gauteng se tshwere monna wa letswalla la Mozambique ka polao ya Nomsa Jase. China e itlamme ka ho tshela dibilione Afrika ho tisa marapo a selekane. Mme tsa dipapadi sehlopha sa Afrika Borwa sa di-Paralympics se phethetse dipapadi tsa bona. Re ke amohele mmohi ke Thope ya Mokwatle. European Union e kanne ka 628 million rand e le tjhelete ya dithuso ho tshehetsa ntshetsopele ya indasteri e sa tswa ho ntshetsopele ya green hydrogen le ho kgothaletsa net zero e mabapi le matsetedi ho phatlalla le tshebetso ya lekala la Transnet, makeno le pipeline. Dithuso tsena tsa matlole maikemisetso ke ho lokisa Afrika Borwa bakeng sa tlhahiso le poloko ya green hydrogen le ho matlafatsa karolo ya teng ho diphethoho tsa matla lefatsheng. Tshehetso ena ya matla e ile ya phatlalatswa ke mokomishenara wa European bakeng sa matla e leng yena Kadri Simpson. We have just had a very good discussion on our respective energy priorities. We have also discussed our collaboration to achieve the common global objective of the net zero emissions. We are standing here as strategic partners. Strategic partners that work together to advance our just energy transitions and move towards a new social and economic model. There is a lot that we can learn from one another on that journey, a journey that will benefit our young people and also our future generations. The two grants funded by the European Union that we are launching today are a concrete expression of the partnership between South Africa and the European Union. One European Union grant is close to 100 million rands, and it will contribute to the implementation of the strategy of Transnet to achieve net zero emissions in its main operating areas of rail, ports, roads, pipelines, and other logistic activities. The other European Union grant of almost R500 million will contribute to the development and construction of primary infrastructure in the South African green hydrogen value chain. And these two European Union grants will be implemented in a way so that they contribute to South Africa's strategic objectives of first adding value to the local economy, second move up higher in the value chain, and also develop the knowledge economy and spur growth in other sectors. Letona la motlakase Kgosientsho Ramokgopa o totobaditse pono ya Afrika Borwa ka ho ba setheo se seholo sa tlhahiso ya green hydrogen. This occasion also marks an important moment in the relationship that we have with the European Union. As many of you will know, is that one of our major trading partners globally is the European Union, and we have enjoyed a very cordial and productive relationship with the European Union. And the announcement today simply cements and reconfirms the relationship that we have with the Union. The significance of the announcement is also that it's an important contribution to our ambitions to ensure that we green the South African economy. We have articulated our nationally determined contribution. These are voluntary targets that South Africa has set itself as part of its country contribution in ensuring that we reduce greenhouse gas emissions and we are able to reverse the adverse and devastating impacts of climate change. It's also consistent with our net zero path 2050, which is a set of ambitions that are meant to ensure that we achieve, if you like, a net zero situation by 2050 in relation to the emissions and also what we are taking out of the environment. I'm talking about the fossil fuels. It's also a further elaboration on
the just energy transition. We have always made the point that it is important that in the conversation and our roadmap towards achieving a just energy transition, that we are able to account and also accommodate the socio-economic impact of the just energy transition. That we should go beyond just the energy trilemma that of energy access, which has got two components, availability and also affordability. Letona Ramokgopa hape o tshepa ha green energy e tlile ho thusa ho tshetlehela mathata a tikoloho. Stands ready to meet its own targets, and as part of that, a greater degree of appetite to pay a premium in relation to green hydrogen. We are sitting on significant endowments, and we want to exploit those endowments for the benefit of the South African economy, but also to help our partners to meet their own targets in relation to cleaning their economy as the European Union. We have had this conversation on how best to support our efforts in the exploitation of green hydrogen. And I think this announcement will go a long way in helping us to realize those ambitions. And we do know that within the totality of the efforts that the European Union is putting in place is the introduction of the carbon border adjustment mechanism. So the conversation with the European Commissioner, Ms. Simpson, was to articulate some of the issues that, in our considered opinion, require some degree of consideration and attention. Of course, the European Union has already taken a position, but I think what is encouraging from the discussion and the conversation is an appreciation of that which we are trying to solve as South Africa and the economy. So I think it's important that we are able to leave some of those elements for the consideration of the European Union. So the point I'm making is that we have had an all-rounded discussion, not just limited to green hydrogen, but the broader issues around the political economy of energy, and also the implications and impact of just transition to our various economies, the European Union on one side and South Africa on the other. Haratela pele nyewe kgahlano le mongantlo le mosebetsi mmoho tlolong ya molao e buseditswe morao lekgotla la magistrate Rustenburg. Nthabiseng Tsimane ya dilemo di 60 le metso e mehlano le Tshepang Kgasakgo ya dilemo di 30 le motso mong ba ile ba hlella lekgotleng la magistrate Rustenburg. Menyewe ya bona ile ya busetswa morao ho ba ka Mantaha o tla ngwala 16 Lwetse selemong se hodimo bakeng sa kopo ya beili. Bobedi bona le ba bang ba robedi ba ile ba tshwarwa bakeng sa ho rafa ntle le molao, ba senya marangrang a bohlokwa le ho fumana ka dintho tseo ho belahelwang haele tsa boshodu. Mmulasponesa sa Northwest Colonel Amanda Funani o a tlaleha. Reports suggested that, acting on a tip-off, the team arrested 2 suspects, aged 65 and 31, for illegal mining, tampering with and/or damaging of essential infrastructure, and possession of suspected stolen goods. It is alleged that the homeowner, who is residing with his family, used and/or allowed a group of men to utilize one of his bedrooms as an entrance to the nearby Kusela mine shaft. Upon noticing the police, an unconfirmed number of men entered and disappeared into the main-made hole in the bedroom, while the other 2, including the homeowner of the house, were arrested. With the assistance of the mine security, some of the mine property and other equipment were found inside the house. A search for other suspects is continuing. The Provincial Police Commissioner, Lieutenant General Silo Gwena, welcomed the arrest and thanked the team for their concerted efforts in addressing illegal mining activities.
Haratela pele seponesa sa Northwest le province ya Gauteng se tshwere letswalla la Mozambique ka polao ya Nomsa Jasi. Sehlopha se kopanetseng sa makala seponesa pakeng tsa province ya Northwest le province ya Gauteng se tshwere monna wa letswalla la Mozambique ya dilemo di 29 kamanong le tlaleho ya polao ya ngwanana ya dilemo di 26 ele Nomsa Jasi eo haesale o tlalehwa ha anyametse. Colonel Amanda Funani ho tswa seponeseng sa province ya Northwest o fana ka dintlha ka botlalo. Nomsa went missing on Sunday, 25 August 2024, after she left her place of work in Potchefstroom. A missing person inquiry was registered at Potchefstroom Police Station on Monday, 26 August 2024. Subsequently, a Volkswagen Polo Vivo vehicle was found at a mall in Springs, Gauteng Province. An intelligence-driven operation led to the arrest of the suspect, and the partially decomposed body of Nomsa was discovered on Sunday, 8 September 2024, in the bushes along the R501 road at Blaybank in Carletonville. The suspect was arrested and charged with kidnapping, robbery, and murder. Investigations into the matter, including searching for the other suspect, is underway. The suspect is expected to appear before the Obelhoza Magistrate Court in Carletonville on Tuesday, 10 September 2024. The Provincial Police Commissioners of Northwest and Gauteng, Lieutenant General Silo Kwena and Lieutenant General Tommy Mtombeni, welcomed the arrest and indicated that no stone will be left unturned to ensure that justice is served. The two provincial commissioners applauded the teams for the tireless effort that led to the breakthrough. Mohi iri ke behetse na mona re kene ho tsa matjhaba di a latela. Australia iri itlilo kgaola bana ho sebedisa metjha ya phatlalatso le social media. Australia e ana ho thibela bana ho sebedisa metjha ya phatlalatso. Sena ke ka mora hore ho hlahelle dingongoreho tsa hore phatlalatso tse kang Instagram le TikTok di thefula le ho hohela batjha ka dintho tse nang le kgahlamelo e mpe maphelong a bona. Motlatsi wa mopresidente wa Australia Anthony Albanese o boletse ka jeno ha mmuso o tlile ho thakgola teko ya netefatso ya dilemo kgweding tse tlang pele ho ka tsebiswa molaotheo wa ho kenya tshebetsong thibelo. Albanese o re mmuso wa mokga wa hae o nahanisisa hore dilemo tsa bao ba tlang ho sebedisa metjha ena ya phatlalatso e tla ba pakeng tsa 14 le 16. Ha naha ya China, France, dibaka tse ding tse ngatanyana ka hare United States di ile tsa fetisa molao eo maikemisetso e le ho thibela metjha ya phatlalatso ho sebediswa ke bana ba tlase dilemong. Moletsene tsa matjhaba e re ke di behe mona re kena kgwebo ya latela. China e itlamme ka ho tshela bilione kapa dibilione Afrika ho tisa marapa selekane. Baetapele ba dikgwebo Afrika Borwa hape ba thabile ka matsete le mosebetsi kontinenteng jwalo ka ha seboka kapa kopano ya China Africa e ne e phethelwa Beijing. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ile a etella pele moifo wa maemo a hodimo bekeng ena ho boloka kgaolo e ntjha ho kopano e neng e phethela. Naha ya China ile ya tshepisa ho tsetela dibilione tse fetang tse 50 tsa didolara thusong e ntjha bakeng sa Afrika bakeng sa dilemo tse 3 tse tlang. Tjheleteng ena e fetang halofo ke sekoloto. Ho hlahile ngongoreho ya hore Afrika e sentse e le ka hare ho dikoloto, mme sena se tlilo ho ba sutumeletsa hukong ya dikoloto le ho feta. Empa mopresidente Ramaphosa ha dumela seo. O tlatseditse ka hore selekane pakeng tsa China le Afrika ke senang le tshepo ka hare ebile ke fafi. Mohe e re ke behe mona kgweba rona re kene ho tsa dipapadi.
Sehlopha sa Afrika Borwa sa di-Paralympic se phethetse papadi tsa bona. Leto la ma-Afrika Borwa le fedile fela jwalo Paris ka Sontaha, jwalo ka ha sehlopha se phethetse dipapadi tsa di-Paralympic ka dimedale tse tsheletseng ka mokotlaneng wa bona. Ebile papadi tse boima haholo bakeng sa sehlopha sa naha ya Afrika Borwa se kgutlileng hae le pokeletso e tlase ya dimedale ha e sa le selemong sa 1992. Sehlopha sena sa maloko a 31 se unne kgauta tse 2 le di-bronze tse 4 sa phethela boemo ba bo 45 ho makgaolakgang ka China e dutseng hodimo ka morao fumana dimedale tse 219 ho kenyeditse dikgauta tse 94. Mpumelelo Mhlongo ebile sebapadi se hlwahlwa ho sehlopha sa naha ya Afrika Borwa ka ho fumana dimedale tse 2. Mhlongo eo e leng sprinter o hapile kgauta ho T44 100 meters, a fumana bronze ho T64 ya 200 meters. Ho T64 long jump, Mhlongo o hatisitse kgatiso ya lefatshe ya 7.12 meters ho T44, a qeta wa bohlano ho makgaolakgang a T64. Le atlete Simon Gruger ke mong wa ba fumaneng medale wa kgauta ho F38 ho basadi ba kgelang discus. Ho wheelchair tennis yona Donald Ramaphadi le Lucas Sithole ba hapile bronze. Mohe ere ke hatele pele ka dipapadi. Di-Sharks di netefaditse ho kgutla ha Siya Kolisi ka mora ho tlohela Racing 92. Mokaptene wa Afrika Borwa wa rugby Siya Kolisi o tekenne bakeng sa sehlopha sa The Sharks, mme o kgutlela sehlopheng ka mora ho ba sehlopheng sa Racing 92 se mane France sehleng se fetileng. United Rugby Championship e netefaditse ho kgutla ha Kolisi ka Mantaha. Moletsena tsa dipapadi ke di beha kgutlo mona, ebile ke pheletso ya ditaba tsa rona tsa thapameng ya kajeno. Le ho fihlela nako e tlang hape, nna le mefa ditaba ratehang re ho wena e tshweu kgotso.